имрӯзҳо дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат созандагиву ободониҳо бахшида ба 32-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром ҷараён дорад. ҳукумату давлат низ пайваста ба хотири бунёдкорӣ, тозагии муҳит, беҳтарсозии вазъи роҳу нақлиёт, маърифати шаҳрдориву шаҳрнишинии шаҳрвандон тамоми чораҳои заруриро меандешад. дар ин замина соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои калидии ҷиҳати ғанигардонии буҷети давлатӣ ва вусъат бахшидани бунёдкориву созандагиҳо дар ин ё он шаҳру ноҳия мебошад, ки сохта ба истифода додани иншооти хизматрасон ба монанди тарабхонаву меҳмонхона, истироҳатгоҳу осоишгоҳҳо, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, пойгоҳҳои сайёҳӣ ва дигар марказҳо хизматгузориро дар бар мегирад. вобаста ба ин мо дар нашри аввалини барномаи таҳлилии бозрас аз вазъи роҳҳо, тозагии муҳит, ободонӣ бахшида ба 32-солагии истиқлоли давлатӣ, сатҳу сифати хизматрасонӣ дар тарабхонаву меҳмонхонаҳо, истироҳатгоҳу осоишгоҳҳо, огоҳии мардум аз мавзеъ ва иншооти сайёҳӣ дар наздиктарин шаҳр ба пойтахти мамлакат, шаҳри Душанбе, шаҳри ваҳдат хоҳем гуфт. мақсад аз таҳияи барнома на танқид, балки сам гузоштан дар татбиқи стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад. моро дар барнома намояндагон аз Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нарзуллозода Муқанна ва бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри ваҳдат Муҳаммадҷон Шоев ҳамроҳӣ мекунанд. инак мо ба рейди муштарак дар шаҳри ваҳдат оғоз кардем. то ба наздиктарин меҳмонхона ва боғи марказии шаҳр, ки аз назди бинои ҳукумат андак бештар 500 метр роҳ аст, шоҳиди чунин аҳволи маҳоли пиёдагардону ронандаҳо шудем. ба ростӣ дидани чунин манзараро дар маркази шаҳр ҳеҷ чашмдош надоштем. ин роҳ чунон анбӯҳ аст, ки агар каме беэҳтиётӣ кунед, сабаби салама ва ё аз бӯи ғализи бо партобу дуди автомошинаҳои зиёд омехташуда саратон ба дард меояд. аҷабу роҳбарияти шаҳри ваҳдат ва масъулони соҳа бо кадом роҳ мехоҳанд, ки дар татбиқи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 саҳмгузор бошанд? дар ин кӯчаи марказии шаҳри ваҳдат қуттиҳои партоб умуман ба назар намерасанд. аз намояндаи шуъбаи ҳифзи муҳити зист, ки моро ҳамроҳӣ мекард, сабаб пурсидем. он кас ба мо гуфтанд, ки ваколати ин кор дар дасти масъулони хоҷагии манзилию коммуналист. аҷоиб, магар ғарами партобҳои шафати роҳу ҷӯйборҳо ва набудани қуттиҳои партоб ба ифлосии муҳити зист таъсире надошта бошад? боз мо тарғибгари сайёҳати экологӣ ҳастем. пеш аз ҳама набояд фаромӯш кард, ки моро дар ҷаҳон ҳамчун ташаббускори байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим мешиносанд. магар ин аҳвол хунукназарӣ ба tashabbusҳои ободонию бунёдкории ҳукумату давлат нест? шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ваҳдат ҷиҳати беҳдошти муҳити зист ва бурдани назорати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист корҳои назоратиро мунтазам амалӣ мегардонад. ҷиҳати баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ тибқи фармоиши раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабиниҳо таҳия карда шудааст. ҳар ҳафта оид ба тозагии соҳил, тозагии маҳал ва тозагии шоҳроҳ як ҳафта пас аксияҳои тозагӣ гузаронида мешавад. дар ҳудуди шаҳри ваҳдат худи нуқтаҳои партовҷамъоварии муваққатӣ камтар ба чашм мерасад. гумон мекунам ин ба ваколатҳои идораи коммуналӣ. шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ваҳдат корҳои назоратиро чуноне ки гуфтем мунтазам бурда истодааст. нисбати қонуншиканиҳо, ғайриқонунӣ ҷойгир намудани партовҳо аз тарафи шаҳрвандон вақте ки амалӣ карда мешавад, нозирони давлатии шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ваҳдат нисбат ба чунин қонуншиканиҳо протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб медиҳад ва барои ислоҳ кардани ҳамун камбудӣ пешниҳодҳо дода мешавад, ки то ҳамун қонуншиканӣ бартараф карда шавад. расидан замон ба назди даромадгоҳи боғи марказии фарҳангӣ фароғатии садаи шаҳри ваҳдат шоҳиди роҳи валангори гардишгоҳ ва бетартибии ин бозори номуайян, ки дар кӯчаи Абдулқосим Фирдавсӣ ҷойгир аст, гардидем. ҷое наёфтем, ки навори суроғавии боғро дуруст сабт кунем. инҷо магар доимо ҳамин гуна бошад ва ё сабаб маъракаи оғози таҳсилу харидории лавозимоти хониши хонандагон барои соли нави таҳсил? шояд чунин бошад, аммо ба ҳар ҳол ин бозори муваққатӣ ҳоло роҳи пиёдагардонро банд карда онҳоро маҷбур месозад, ки қисми аз пиёдагардон бо роҳи мошингард гузаранд, ки албатта танбашавии роҳ ба бадтараш ба садамаҳои нохуши нақлиётӣ оварда мерасонад. тартиботи бозору нақлиёт дар ин минтақа нигароникунанда аст. магар бо ин ҳол метавон сайёҳони хориҷиро ба ватани худ ҷалб кард?
این حالت ما را بی‌طرف نگذاشت و خواستیم سر اول حالت واقعی بازار را فهمیم. نوار گرفتن البته که داخل این انبوه آدمان بازار غیر امکان است، بنابراین توسط درون این نوارها را گرفتیم. خود ببینید و قضاوت کنید. بیشک اگر داخل این منطقه به نام بازار مرکزی میشدیم، نمایندگان همراه و نواربردارمان میلش خودمان را هم گم میکردیم. هرچند نوار را نزدیک هم کنیم که خریدار و کی فروشنده معین کردن محال است. خلاص گرد و اطراف باغ مرکزی شهر وحدت به بازار بیستر و نوک تبدیل یافته است. از پهلوی این بازار به ترتیب رود کافرنیهان جاری است. از نگاه اول پلی که بازار مرکزی را با بازار خیر میپیوندد و دریای اسپایان با شور و ولوله جاری منظره زیبا را میماند. لیک وقتی نوار را نزدیکتر میکنیم پس میبینیم که حتی این بی‌ترتیبی ها بالای پل نیز ادامه مییابد. در بالای پل نیز بنیاد چنین نقطه های فروش سیراهی اجازت باشد. نوار را اگر نزدیکتر کنیم چشممون به این افلاسی های ساحل رود کافرنیهان که یکی از شاخاب های آوازدار امودریاست افتاده طبعمان خیره میگردد. اگر احوال در زیر از بی‌مسئولیتی راهگذران و بازارنشینان بالای پل چنین باشد پس قضاوت کنید که زیر این انبوه آدمان بازار مرکزی چی حال و احوال است. سیاح خارجی خواهد که برای نزدیکانش از بازار مرکزی شهری ارمغان خریداری کند، یقینا اگر تأثیرات خوبی از فرهنگ و تمدن هزار ساله تاجیک داشته باشد پس در یک لحظه به باد خواهد رفت. ساحل دریای کافرنیهان بیشتر از طرف مردم پرتافته می شود که ما اوید این مسئله یک چند مرتبه عملیات های فوری گذراندیم و نسبت ایشان پروتکل های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شدیم. اما یک مشکلی همین است که سطح معرفت اکولوژی اهالی پست است. برای همین ما همیشه در دایره امکانیت ها جهت بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی صحبت و خوری ها میگذرانیم با اهالی، با طبقه های گوناگون، مخصوصا در مؤسسه های دولتی، مؤسسه های مکتبی، مؤسسه های تعلیمی و دیگر اداره های دولتی ما کارهای تبلیغاتی میبریم. طبق معلومات نماینده همراهمون از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود شهر وحدت 15 مهمانخانه موجود است. ما نیز به خاطر از نزدیک شناس شدن با وضع خدمترسان یکی از آنها به چایخانه طربخانه صدا آمدیم که همچون مهمانخانه شهری نیز خدمت کرده و در شفت باغ مرکزی شهر وحدت جایگیر بوده است، ولی متاسفانه نه مهمانخانه، نه چایخانه و نه طربخانه این بنا فعالیت ندارند. در بنا محکم بود و از کارمندانش نیز کسی را اینجا نیافتیم. موافق با معلومات‌های کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بخش سیاحی شهر وحدت، در شهر وحدت زیاده از 15 مهمانخانه فعالیت دارند، اما متاسفانه تنها به ما یک مهمانخانه را نشان دادند و آن هم طوری که شما شاهد گشتید بینندگان عزیز فعالیت ندارد. از ساکنان و خود نمایندگان مقامات که ما را همراهی میکردند سبب پرسیدیم. به ما گفتند که چندین سال باز بنای مذکور فعالیت ندارد. طوری معلوم شد صاحب ملکش به بحران مالیوی دچار شده و همین طور یگانه مهمانخانه شهری از فعالیت باز مانده است. بله، یگانه مهمانخانه، زیرا حتی خود کارمندان مقامات نمیدانند که شماره 15 مهمانخانه داشتن شهر وحدت از کجا به حسابات آماری افتاده است. نماینده کمیته رشد سیاحی به ما این نافهمی را چنین شرح داد. دره رومید از سال 2000 همچون منطقه استراحتی و سیاحی اعلام گردیده است. امروز در شهر زیاده از 15 مهمانخانه، 5 استایشگاه، 271 استراحتگاه فعالیت دارند که از این شماره 61 عددشون همچون استراحتگاه‌های عمومی اعتراف گردیدند. امروز یکی از مشکلات هایی که در شهر ما مشاهده نمودیم نبودن مهمانخانه در مرکز شهر و حساب می رود. موافق معلومات های دسترس گردیده امروز در شهر 15 مهمانخانه فعالیت دارند که در زمینه استراحتگاه بنیاد گردیدند، اما متاسفانه در مرکز شهر یگان مهمانخانه موجود نیست که این باعث نگرانی است. امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای بنیاد مهمانخانه، آسایشگاه، استراحتگاه، باغ‌های فرهنگی یک قطار امتیازهای اندازی و گمرکی پیش بینی گردیده، از جمله واردات تجهیزات تکنیکی و مسائل ساختمانی برای بنیاد مهمانخانه‌ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است که مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر وحدت میتواند وسع از این انزینه‌های استفاده نموده با جلب صاحبکاران بنیاد مهمانخانه را در مرکز شهر بر راه ماند.
намояндаи кумитаи рушди сайёҳӣ ин ҳолатро дар он арзёбӣ кард ки ба шумораи 15 меҳмонхонаи ҳудуди шаҳри ваҳдат инчунин меҳмонхонаҳои дар назди истироҳатгоҳу осоишгоҳҳо фаъолиятдоштаро низ дохил карданд. бигзор, вале магар мешавад ки дар маркази шаҳр ягон меҳмонхонаи фаъолият мекарда набошад? мувофиқ ба маълумотҳои иловагии бахши сайёҳии шаҳри ваҳдат дар ҳудуди шаҳр 61 истироҳатгоҳ ва 5 осоишгоҳ мавҷуд аст, вале боз ҳам рақамҳои нишондодашуда моро ба андеша бурд. магар дар 61 истироҳатгоҳу 5 осоишгоҳ 14 меҳмонхона асту тамом, маълум мешавад чанде аз онҳо низ ҳамин аҳволро доранду фаъолият намекунанд. ба маълумоти дигар дар 6 моҳи соли равон ба шаҳри ваҳдат 19593 нафар сайёҳ ташриф овардааст ки аз ин ҳисоб 36 нафарашон аз хориҷи мамлакат мебошанд. чаро ин қадар кам ба шаҳри ваҳдат сайёҳони хориҷӣ омада бошанд ва аҷабо чӣ миқдори онҳо ин аҳволро дидаву аз дигарбора омадан ба ин ҷо даст кашида бошанд? ин ифлосиву бетартибиҳои дохили боғ шояд аз сабабҳои дигари он мебуд. боғи марказии шаҳри ваҳдатро пур аз фароғаткунандагон ки аксарашонро кӯдакону наврасон ташкил медоданд дарёфтем. ҳолати воқеии боғи марказӣ ончунон табоҳ аст ки намедонед ба куҷо омадед. шояд боғи ҳайвонот? тартибот як тараф, партобҳои ғарамшудаи атроф ҳам як тараф. ин ҷо бузу гусолаҳо барои чӣ бошанд? ба ин ҳолати боғи марказии шаҳри ваҳдат нигаред. гӯшаи бузу гусолаҳо бо ҳузур ғарами партоб мехӯранду ҳамаги чанд метр дуртар кӯдакону наврасони зиёде бозӣ доранд. магар ин ғарами партобу ифлосиҳои гирду атрофи боғу бозори марказӣ зиёни ба саломатии насли наврас ки пеш аз ҳама саломатии онҳо осебпазир аст надошта бошанд? аҷабо волидон чаро ин гуна бепарво бошанд ва ё аллакай ин вазъият дар назари онҳо падидаи маъмулӣ гаштаасту аз муроҷиатҳои бенатиҷа ба масъулин монда шуданд? шояд ин ҷо чанде аз дарахтони сершохро буриданд. сабаб пурсидем. ба гуфтаи намояндаи ҳамроҳамон аз шуъбаи ҳифзи муҳити зист ва наздикӣ дар боғ чорабинии махсусе баргузор мегардад ва бинобар ҳамин ҳам дарахтони сершохро бо ин роҳ ба тартиб меоранд ва шояд бетартибии аттраксионҳои кӯдакона ҳам барои ҳамин бошад ки дар рӯи роҳ бетартибона гузоштанду роҳи пиёдагардонро дар боғ банд карданд. қисме аз аттраксионҳои мазкур вайрону валангор гӯшае дар боғ хобида буданд. тасаввур кунед ки агар сайёҳи хориҷӣ омадан замон ба тоҷикистон аз наздиктарин шаҳр ба пойтахти мамлакат дидан кардан хоҳад, чӣ таъссуроте аз нахустин сафараш ба боғи марказии шаҳри ваҳдат хоҳад бардошт? дар ҳамин ҳол аз куҷои намояндаи хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр абдуқаюм раҳимов пайдо шуда омад. ҳарчанд ин бору чанд маротибаи дигар ҳам аз он кас сабаб пурсидем, шарҳи вазъият хостем, аз мусоҳиб шудан бо мо даст кашиданд. танҳо ҳамин қадар гуфтанд ки чора меандешем, аммо кай, чӣ гуна чизе нагуфтанд. бо масъули танзими нақлиёти шаҳр низ дар алоқа шуда ба наздашон рафтем. замони ҳамсӯҳбат шудан бо масъули танзими роҳ дар шаҳри ваҳдат ба мо иброз доштанд ки масъалаи танбашавии роҳҳои ҳудуди шаҳри ваҳдат воқеан нигароникунанда аст, зеро дар ҳудуди шаҳр таваққуфгоҳҳо қариб ки вуҷуд надоранд. аҷабо, чаро роҳбарияти шаҳр то ҳанӯз барои бартарафсозии ин мушкилот чорае наандешиданд? зоҳиран дар ҳудуди шаҳр бунёди биноҳои баландошона дар авҷ аст, аммо чаро зери биноҳои баландошона таваққуфгоҳ насохта бошанд ё агар сохта бошанд ҳам миқдорашон ниҳоят кам аст? мушкилоти мазкур бар пояи рушди сайёҳати на танҳо шаҳри ваҳдат, балки тамоми ҷумҳурӣ теша мезанад. зеро шоҳроҳе ки аз миёни шаҳри ваҳдат мегузарад аҳамияти байналмилалию транзитӣ дорад. имрӯзо дар шаҳри ваҳдат таваққуфгоҳ ниҳоят кам мебошад, барои ин ки ҳозир сохтмонҳо рафта истодаанд. хоҳиш мекунам ки вақти сохтмон мешавад, бино баландошона мешавад, ё дар зери бино таваққуфгоҳ кунанд, ё ки як майдончаи дигар барои таваққуфгоҳ дар лоҳия бошад ки ҳамин воситаи нақлиёт дар роҳ, дар шоҳроҳ нагузоранд. мисол ваё мекунанд ана маркази савдо, лекин ҷои таваққуфгоҳ ки надоранд, харидор дар роҳ мошина монда бас савдо мекунад. шаҳри ваҳдат ки аз тарафи хатлон, вилояти бадахшони кӯҳӣ ва аз водии рашт воситаи нақлиёт ворид мешавад, баъд ба дохили шаҳр мешавад, нақлиёт зиёд мебошад. имрӯзо дар кӯчаи рӯдакӣ масъалаи танбашавӣ ба назар мерасад. ҳангоми чароғак сух шуданд ё ҳангоми мусофирон аз роҳ мегузаранд, ҳамин вақт нақлиёт ки зиёд мебошад, ҳолати танбашавӣ ба чашм намоян мешавад. баъзе қоидабаёнкунӣ аз тарафи мусофирон мешавад ки ҳангоми як нафарам бошад, воситаи нақлиёт меистад, ду нафарам, вай бояд 4-5 кашанд, баъд аз роҳ гузаранд. дар ҷое ки
واسطه نقلیات در جای نامعین میباشد. ناظران و کارکنان بدهه با ماده اساس 24 پروتکل ترتیب میدن که دیگر واسطه نقلیات در نزدیکی رو نمیگذارن که تنبشوی رو به میان میارن. ما ناظران تنظیم نقلیات و کارکنان بدهه شهر وحدت یک جای کوشش میکنیم که دیگر با تنبشوی و با مانعیت در یگان راه دیده نشود. موافق با معلومات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت 51 طربخانه و آشخانه و چایخانه ها موجودند. از کارمندان مقامات پرسان شدیم که این طربخانه و آشخانه و چایخانه ها در کجایند. بیشترین طربخانه و آشخانه، چایخانه و حتی مهمانخانه ها را که از انشاءات ضروری ساحه سیاحی شهر محسوب می‌یابند حتی خود کارمندان مقامات نمی‌دانند. از کجا اکنون از موجودیتشان ساکنان آگاه باشند؟ چگونه میتوان امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان را در کل جهان معرفی ساخت اگر ما خود در کجا واقع بودن موضع و انشاءات‌های سیاحی را ندانیم؟ با مقصد از سطح آگاهی مردم خبر یافتن که آیا در طربخانه و مهمانخانه‌ها و استراحتگاه و آسایشگاه‌ها میزبان و شبکه‌های تلویزیون‌های دولتی به خصوص تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی دسترس دارند و یا نه، ما از وضع یکچند آشخانه و طربخانه و استراحتگاه و آسایشگاه‌های حدودی شهر تا به منطقه سیاحی و استراحتی رامید دیدن نمودیم. طوری معلوم گردید در چند از آشخانه‌های حدودی شهر به مسئله دسترسی میزبان به شبکه‌های تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی اهمیت ندادن مایلش در بعضیش حتی تلویزیون‌های دولتی هم نصب نگردیده است. ما به آسایشگاه زایران واقع در منطقه رامیت شهر وحدت آمدیم. ضمن به اینجا آمدن طبعمان بالیده گشت که در یگان گوشه از شفتی راه غرم پرتاب را مشاهده نکردیم. مسئولان اینجا مسئولیت شناسند و یا فرهنگ ساکنانش از فرهنگ شهرنشینان بلندتر است. مهمانخانه یکم آسایشگاه زایران دارای 18 حجره می باشد. ما از وضع چند از حجره های مهمانخانه یکم آن دیدن نمودیم. چون معلوم شد شبکه های تلویزیون های دولتی به خصوص تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی در فهرست شبکه های تلویزیون هایشان موجود است و هر یک مهمان می تواند در برابر دیگر شبکه های تلویزیونی خارجی شبکه های دولتی خصوصا شبکه سیاحی و هنرهای مردمی را تماشا نماید. لیک در حولی مهمانخانه آسایشگاه این غرم پرتاب را دیدیم و باز طبعاً خیره گشت. در مهمانخانه دویم آسایشگاه زایران نیز با همین حالت روبرو آمدیم. در این مهمانخانه همگی 59 حجره موجود است. سرکرده از تلویزیون قبولگاه آسایشگاه تا به بعضی از حجره ها در فهرست شبکه هایشان تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی موجود است، اما باز در بعضی دیگر حجره های این مهمانخانه آسایشگاه زایران و استراحتگاه راه آهنچیان در این مسئله صاحب ملکان بی‌توجهی ظاهر کردند. از جمله در فهرست شبکه های تلویزیون قبولگاه استراحتگاه راه آهنچیان 322 شبکه موجود است که یگان تویش شبکه های دولتی را دسترسی نمی کنند. شاید به این حد هم خنک نظری به شبکه های دولتی از روی انصاف و خودشناسی ملی نبودگی است. استراحتگاه مذکور دارای 57 حجره برای مهمانان است و در راهروی اساسی اینچنین چند از حجره ها چراغک ها کارناشایند. از جمله تلویزیون های نصب گردیده چند از اتاق ها نیست. صحن استراحتگاه مذکور طور مشاهده گردید نسبت داخل شهر خیلی تازه‌تر و آبادتر بود و در اطراف نیز قوطی‌های پرتاب به نظر می‌رسیدند. همینطور چنین از رید مشترکمان همراه با نماینده از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شعبه حفظ محیط زیست شهر وحدت برمی‌آید. امروزها راهبران و مسئولان و ساکنان شهر وحدت نسبت به وضع راه و نقلیات، تازگی محیط، سطح و صفت خدمت‌رسانی‌ها و دسترسی میزبان در طربخانه و مهمانخانه‌ها و آسایشگاه و استراحتگاه‌ها و شبکه‌های تلویزیون دولتی خصوصا تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی که خود ابیکت خدمت‌رسانی ساحه هستند تا جای بی‌مسئولیتی ظاهر می‌نمایند. هرچند دستاورد و پیشروی‌های 10 ساله آخر نزدیکترین شهر به پایتخت مملکت چشم‌بست باشند هم بعضی از نارسایی‌ها و بی‌مسئولیتی بعضی از ساختارهای داخلدار ساحه وضعیت را چنین نموده است. معلوم است که دایره مشکلات‌های مذکور خیلی وسیع و پیچ در پیچ است، ولی به هر صورت راهبریت شهر وحدت را می‌باید که جهت هر چیز زودتر برطرف سازی کمبودی‌های جای داشته چاره‌های ضروری اندیشند. یادرس می‌شویم که مقصد از تهیه برنامه نه تنقید بلکه تنظیم و بیدار نمودن حس مسئولیت مسئولان ساختارهای داخلدار میباشد. وقتی آن است که با راه صداقت و امید به فردای درخشان تاجیکستان را در بهترین شکل و نمود همچون دیاری آباد و زیبا با فرهنگ و مهمان دوست به جهانیان معرفی نماییم. با امید برطرف شدن کمبودی‌های جای داشته رسیدیم به فرجام برنامه. همیشه طرفدار آبادی و سازندگی ها باشید.